یانەیە هیلال bi fermî navê xwe guhert û navê Qamişlo Sport li xwe kir. Di daxuyaniya fermî de hatiye ku navê nû yê yaneya Qamişlo girêdana bi bajarê Qamişlo civakê re nîşan dide. Yaneyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku nav ji bajarê wê yê ku li wir hatiye avakirin hatiye wergirtin û nasnameya yaneyê û girêdana wê bi civaka herêmî re nîşan dide. Li gorî daxuyaniyê yane bi navê El Hilal dihat nasîn û ev gav nasnameyeke nû ava dike ku navnertiya bajar û xelkiyê wê bike. Yaneyê navê xwe kir Qamişlo Sport û tekez kir ku ev guhertin di dîroka yaneyê de serdemeke nû vedike. Yaneyê pênaseya logaya nû jî ragihand û ev duruşim jî belav kir. Nasnameyeke nû navê bajêr hildigire û çîroka yaneyê Kurd dike. Niha jî mehan hewar rêveberê nivîzgeha rakandinê ya yaneya Qamişlo Sport beşdarî bernameya me dibe. Birêz mehan dema we baş be. Dema baş be tev baz were ji bo vê tevlîbûnê jî. Spas. We bi fermî navê xwe ji Hilal guhert û kir Qamişlo Sport. Guhertina nav, logo û nasnameya tîmê piştî destgeftiyan hat. Mabesta we ji van guhertinan çi ye? Rasta mamoste te dît tîma menî a jinê hebû Belê. wekî bê dibê rîcal jî timî em derdiketin ku de digom cumhurê me dewet kir digom bihêvîne û navê nadî were guhertin meselem çima Hilal e çima ne Qamişloyî çima ne tişkî ji bo Qamişlo bê. Bi rastî wexta nadî hat rextandin jî dema rejîmê de bû yanî dema nîzamê Beez de bû me çiqa me hewland û bi navê bajarê xwe nadî çêkin derfet nebû rastî. Lê wekî bê ana jî piştî ne muhewela ku ne du û ne sê jî hat kirin ji bo mesela guhertina nav. Heta vê dawiyê jî wekî bê rêveberiya nadî li Şamê demek baş ma heya ku vê muwafeqeyanî û nadî nav hate guhertin. Belê baş e. Me ew nav jî me kir ser navê bajarê xwe yanî navê Qamişlo. وقت ji bo werê naskirin û yaneya Qamişlo Spor ew ji bo werzîşê ê Qamişlo yanî ji bo wekî giştî em dibêjin em ji bo riyadiyê Qamişloyê. Belê birêz mehan we behsa guhertina navan û astengiyên berê jî kir. Niha jî we navekî bajarê kevnar ê Rojavayê Kurdistanê Qamişlo li xwe kiriye. Hûn jî li ser asta Sûriyê beşdarî gelek kupayan dibin wê ev nav bandoreke çawa li pêşketina we bike wê astengî ji ber vî navî derkevin weke serdemên berê û rejîmên berê ku ev nav qedexe bûn. Rastî mamoste em bihêvîne got astengî dernekevin ji me re niha wekî dibê hinek hene ê menî hevalên me ne ji derve ne meselin ji aliyê Şamê, Helepê, Himsê wa diradîzin. Bi rastî gelkî kêfxweş bûn û nav hate guhertin yanî navê Hilal navê Qamişlo ji bo bajarê me yanî heta lîstikvanê me ê gotên yanî tên wexta bû navê Qamişlo hezkirinek bihtir jî çêbû. Dedît ew mesela navê Hilal gelek meaniyê wê ê got ser gihandinê hatin belav bû. Lê wekî bê ev nav li me hat ferskirin ana piştî me kira Qamişlo Spor lîstikvanê me hene ev îro teqrîben em bîst û ez bawerim ev bîst û du sal spor muhafeza Hesekê wekî bê jî bi giştî çênebûyî. Yanî ana karek tê kirin ez dixwazim vê najî wekî bê bidime xuyakirin. Ana karekî tê kirin ji rêveberiya Nadiyê wezareta Şamê re ji bo got em vegerin li bajarê xwe bilîzin, vegerin nav milletê xwe, vegerin nav cemawerê xwe. Yani ji bo em bigin vê wekî bê vê serkeftina got em gihanê de em dixwazin ev serkeftin di erda me bê Qamişlo de jî û niha di dema nêz de jî heye wekî bê wezareta a riyada a Şamê biryarek da û li jinak bê bajarê Qamişlo منشآت رياضي بشكل عام بقيمينه çi siyane jêr lazim bê ji bo dema pêş de yaneya Qamişlo bêjî em karin bêjin yaneya cîhad jî karê
سر عردي خبليزي تشترم أستنجية ببينن أم هرن المحافظات يتن مباري خبليز. باشە واتەیاێ ئاخافتنێ ئەمێ کوپایان بخوا لەسەر عردا قامشلۆ ببینن یان ژی تەنێ چەند لیستک. نانا دمي نيزدا كارك تكرن ما مستاج بو في مسألة بتايبت بهتري خو جبو بس ام بقرن فيديو كد بي دائم ام بليزن جبرجو د اجواء رياضة دا بشكل مختار لاعب جونل عرضة خبليزة تشكي ناقد مينة وختاد ناب ملتي خد ليزة خد ليزة اوي تشكي بقد مينة وبقولوجي امكانيات مي مادي قال المد وفرينة يعني ام دتشن وختايرو جديلاكم العرضة خبليزن ام دتشن مثلا محافظات يدن ام بري مباري بدروجادش ام بري مباري بدروجادش ام روجا خد ريحين روجادي ام تمرينك سبق درت كم روجاد دوي دم مباري افحما اصلا جينا راس بەێ باشە و داخوایانیا خۆ ڕاکان دیەک و گوهرتنا ناو و ناسنامەیە ji bo yaneya qamişlo sport serdemeke nû ye ew serdem wê bi çi rengî be ji bo qamişlo sport. بخدي ابناجي دا سر دا خوازا جمهوري مني اي قامش لو تشي براستي انه مديد قالك هكا سر روبلا مني نادي بيجي ام سر شخصي مرد هاد قوتن انه ام تخوازن وري قهرتن جبو ام خل نادي بقرن از باورم يعني بيشتي دوجي مديد ناف هات قهرتن استاوكت بام بيجن سوشيال ميديا بشكل عام جي ام ملتي كرد بشكل عام جي ام عاطفيين وكذبه ام مديد يا ناف هاتا بهرتن بو قامشلو خلص امين يزيكي ناديا خو ببن ام سبورا خو بردوام بكنجي وبراستي تشكي قالكي خوش بوجي يعني قال لك محاولات نظام دروجي نظام بعث ده هات كرن اللي انا هات قبول كرن بشكل كي از باورم اوجي ضمن امور وادي بەێ باشە civak û bajarê we çi bandor li we kiribû çi hezkirin dabûwe dagû we ev girêdan bi nasnameya yaneya xwe derxist pêş we jî niha behsa hezkirina civakê ji navê bajêr re dikir. راست نها ما مستمع تشاوكر اب لوجو مني نا لوجو امنو تشيكريجي بخوا حمجي وقت سر باجار ضدي يعني انا بس باورم حرفات كيو بلكي وتماشاكرجي انه حرفات كيو سر دسبيكا نافي قامش لون بله وكي دي او طير جي دي جير البيتشاوا دسبيكا نو استمراري ب وكي ديجي دبيجين جيرا رفع مستوى التحدي معنوي هنا ابن دي تجي تشي جمتي روك عماني وقت بينو درت كبي بلكي انه ما بمعناكي داخس انه روكا سبوري ونو سر باجاري قامش لو در كبي ميجي معناكي وي ديجي ام تبلي تكن انه روكا ازاتيه لوجي دي بشتي كده بله باشه گلک سپاس معن حوار ریوبری نویسگاه راکاندنی یا یانه یا قامشلو سپورت هون بشداری و برنامه بون گلک سپاس جبو بشدار بوناوه شعبا سپاس بوجي بو قناة نشتي